tal-mumenti oħra tibda iċ-ċerimonja tal-wasla f'Malta tal-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku. Vjaġġ apostoliku bil-kap tal-Knisja Kattolika li ċertament għandu messaġġ jwassal lill-poplu Malti u lid-dinja. Merħba fostna lill-Papa Franġisku. Merħba sabiħa se jkollu Papa Franġisku kant ġabġib entuzjazmu. Eżoħni vera eċitat li jatawnek. Kif tħassukom illum li wasal il-Papa jataw? Vera tajjeb li nħossna. Eċitati ħafna. Ma nistax tiddeskribih il-frekt li għaw hawnhekk. Esperjenza kbir ħafna għal-Malta għal-kulħadd. Vera eċitati biex naraw il-Papa. Most Holy Father, I'm humbled and fortunate in welcoming you on behalf of the government and the people of Malta. Malta, che brilla di luce nel cuore del Mediterraneo, può ispirarci perché è urgente ridare bellezza al volto dell'uomo sfigurato dalla guerra. Una bella statua mediterranea risalente a secoli prima di Cristo raffigura la pace. God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Jalla din iż-żjara tal-Papa Franġisku fostna tħalli ħafna u ħafna ġid. Kont emozjonata ħafna kif għadda, ma kpejt, vera kpejt. Għalissa għedin ħanimu, so hija l-ħolma tagħna li naraw naqra l-Papa forsi nkellmuh kollu. I don't know how much happiness I will be feeling, but at least get close to him a little bit, or if I have a chance I can touch his hand, that would be very amazing. Naraw Papa Franġisku bil qiegħda fuq quddiem tal-katamaran. Katamaran se jitrakka hawnhekk fil-port ta' l-Imċar. Dalwaqt għandna naraw lil Papa Franġisku nieżel bil-karozza tiegħu minn din ir-rampa illi hawn warajja. Bħalissa qegħdin fl-aħħar ftit ħin qabel il-wasla tal-Papa Franġisku. Occorre vigilare perché le pratiche religiose non si riducano alla ripetizione di un repertorio del passato, ma esprimano una fede viva, aperta, che diffonda la gioia del Vangelo, che sia capace di diffondere la gioia del Vangelo, perché la gioia della Chiesa è evangelizzare. Una Chiesa che ha al centro la testimonianza e non qualche usanza religiosa. Una Chiesa che desidera andare incontro a tutti con la lampada accesa del Vangelo e non essere un circolo chiuso.